Superdreckskircht benutzt die ganz Gamm vun de moderne Medien fir d Bierger an Betrieber mat ze rappen. Déi Zeite wo man Fangergewiese gin ass sinn riwer. Dat op de klierorientéiert PR-Marketingkonzept schafft mat dee selwichte PR am Marketingsinstrumenter wéi an der Konsumgesellschaft an huet dofir e so grosses Suse. D'Offerte richten sich all Altersgrupp, mat Informationen an der geschrivener Press, iwwer Radio an Tele, iwwer Internetformationen, Ausstellungen an so weiter. Resultat as e Positivbild vun der Mark Superdreckskircht an de gute Wëllen de Message mag mat ze follechen, well an enger ëmmer mi dicht vernetzter Welt spiele bekannt sinn an Image eng zentral Rolle.